BJYM Iskar Benglong District Committee tumpen methang sai hemalong pherang kemeg phapon. Tarapung borpung hawar Geo Network Survey tum kahumri dam palele. Volongko maji raikom sai khet tumpen thengpi kang hupona gari kenep. Ingdeng paru sirat troksir kebra troksi deng jahan kimi kichua jai mek arnam lang pialong paman pon. Borlang fer range ke parlo balu nala along kang ho thengpi kenep damlong. BJYM IKDC tum jami punify troksiar ni dipolong perang kemei papon. Labangso perang kemei jasemet BJYM IKDC tum kecengsi bang puamei dipolong kapadupon jia putak lamtik pangdakpon. Bharatiya Janata Yuwa Morcha East Karbi Anglong District Committee tumpen kecengsi bang puamei jami punify tirkebar ni dipolong kedo BJP asai hemalong padupon popusi perang kemei long jaipon. Halabangso melong aluhi sarpuaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chetong Dunjila pen Anparta BJP Assam Pradesh Akong Chunbang Diplu Ranjan Sharma BJYM Assam Pradesh Ameipu Sidhanku Angkur Burua Tumpen Chenglok Atumta Chetong Dunji Pusi BJYM Iskar Benglong District Committee Ameipu Jiten Beahin pen Perangkia Melong Lamte Paklangpon Dipu pen Edwinson Hanse Report Malong News Ini teman yang lama ke lapelo. Ini Bharatiya Janata Yuwa Morcha non kebangji 9 tarik April 18 siklum matlo itum kecengsi district executive meeting itum dalam so party office lo masih itum pada ponpo sini itum labangso district executive meeting isini kecesik nonton langsung ponlo lalu labangso district executive meeting lo jadi dak Benglong Autonomous Council along kucing honai akai Dr. Tuliram Ronghang Chief Executive Member Benglong Autonomous Council alangli as a chief guest nanti tomenji anparta labangso amayalong nitum nong cetong tuji labang ke Assam Pradesh long Bharatiya Janata Party Akong Chunbang akai Diplu Ranjan Sharma anparta nitum Bharatiya Janata Yuwa Morcha Assam State President akhai Sidhanku Angkur Burua Pendanglok kapre ketinggaling atum labangso amai long citum nunji lasilalo labangso first executive meeting along itum ason itum song kepang tang putam itum jingki citan doji koson si song kepang tang jima Pendanglok anparta non kebangji ekrang and swing Benglong Autonomous Council election sedang prapjin lah. Saya bangso Benglong Autonomous Council along itu especially youth activism ada Yuwa Morcha ben. Koson si klaim kita mesti malahai huya putang itu bangso mailong arsik jit ben itu kacimai sedang padupon si. Saya apply sedang itu cokot po. Lasilalo itu non an sedang ending teklong situ. Ketantang IMC election ahul kita me Bharatiya Janata Party men se haipon lo mala sut ke hai bangke seat 26 out of 26 24 ke hai lo keceng ko hala sut bangke hini bang independent sita me apit an bangke situm Bharatiya Janata Party long se api bangke nangji problem lo sita me non ke bang jilang mate non prangjong ke bangji Benglong Autonomous Council election mangke non mangke inghoi 26 do stamela 26 anghoi stame pahai labji panse ni tumahin stame especially Yuwa Morcha hin stame chesik chadang koson ni tum stame do la pending chethe athema ning chethe alam halapolo ilitum along ri Bharat along ri penda ason thak ilitum na dak Assam along ri long stame mate ilitum district long stame kacing thur lasona mo bangai kadu pes tami itu thelong no aprangan bang bardam lo presente non
labang so sarkar dabo mate Bharatiya Janata Party sarkar bangke isi kaceprek thedung aprang ana sarkar mate kedampang sarkar Kongres pen nang lok kapre sarkar stame cari lo stame labang so ilitum karbeng lo ri bangke kacing thur bangke lan thedamlo sitame itum Bharatiya Janata Party karbeng long autonomous council along nang cari det pen ke kacing thur stame rapi gasan sih litum thebang lah, ingkan phone ke cok lah, ingkan phone bos tapi litum kacing thura amu bang ya, penang litum thebang lah. Nah sini kita litum Bharatiya Janata Party isi slogan tu सबका साथ सबका विकास lapen सबका विश्वास. Nah sila bang suateng kado we apans tame non mangke kado we tum sama cini lah, non mangke ahok सबका साथ सबका विकास tame non reality pen tame litum thebang bom lah. Sinding jete non upcoming Karbeng Long autonomous council election sistemnya prang ke damtang bangke out of 26 24 an hai sistemnya non phoi bangke 26 asetan tak ke phai labje pansini litum yuwa morcha hen ben sistemnya kacedang bangke dupon bomlo asinon labang so istihini litum kacing baji labang so district executive meeting along sini tu ceparai ko apen koson sih iklan kita menanti bangga itu nabang so amai lo sini tu plan mokan itu cokot ko itu district executive meeting pinak ko district wholesale tu ko anparta nabang so district executive meeting lo itu mondol pen asisten mondol pen bang ko as a representative hisap itu hankon nabang so bang district executive nang lo Karbiang long along kapapinay hawar pulute borpung tarapung tailong haladagarat jasemet network avar sainon puta kelong le ajok pirthia dangalong ingtin dun kuk ason si manlo apor hut hala so hawar phan network avar sai pipu pupen aning parong protikita dolo borpung hawar long network ipijia phan pura jio network survey in Karbiang long under USOF project akirapen Dhruvajuti Das real estate field officer Debraj Bora mas engineer lapen Samiron Burwa radio frekuensi borpung terpung hawar kahumri damji pusi alang litum barno bonta botor ke mimilapen arbe ke jangpik lapen towar tak hinupik penajok damun idat lo pusi dilitum perang kepen beta ridunno laso hut perang ke tumpen karjidun hut nang kapacini dun ke jasemet towar ke hinupik jok pali damun idat lo lasi towara bang kapa mesenjia phandrat farman sorkar tum towar selam biason te pusi lam te cipak langpon Daram Singrong Report Malong News সাৰ্ভেটো কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ৰাস্তা আপোনাৰ যাবলৈ বহুত অসুবিধা 25 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি পেলাই এতিয়াতো যাব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়িলোঁ অলপ 5-6 কিলোমিটাৰ কিমান বেয়া ৰাস্তা সেইটোকে চালোগে ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন বহুত বেয়া ৰাস্তাটো যদি সোনকালে চৰকাৰে ঠিক কৰি দিয়ে মানে বনাবলৈ এইটো এটলিষ্ট মানে প্ৰপ'জেল হ'লেও পঠাব লাগে এইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে হ'লে দলং ৰাস্তা মানে বহুত নাই একো কাৰণ এইটো সাৰ্ভে আপোনাৰ আমি কৰাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ এক্সেছৰ এনেকা 25 কিলোমিটাৰ ইছ্যু থাকেতো আমাৰ কামটো ৰখিয়ে যাব অবভিয়াছলি সেইকাৰণে এইটো আমি ৰিপৰ্ট পঠাইছোঁ সোনকালে যাতে মানে আমাৰ অফিচে চাব মানে এইখিনি লোকেশ্যনবোৰ পঠোৱা হৈছে আৰু বাকী আপোনাৰ সেইটোৱে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ সেইকাৰণে ৰাস্তাটো যাতে সোনকালে হওক মানুহৰ বহুত অসুবিধা আছে এইখিনি মানুহ য'ত বোলে কাৰেণ্টো নাই বুলি শুনিছোঁ এতিয়া কাৰেণ্টৰ অসুবিধা ৰাস্তা নাই কেনেকৈ যাব মানুহ মানুহবোৰ বাহিৰৰ দুনিয়াৰ লগত কানেকশ্যন নাইকিয়া লিখা হৈ গৈছে সেইখন গাঁও বহুত কেইখন গাঁও আছে শুনিছোঁ তাতে মানে নেটৱৰ্ক আজিকালি নহ'লেতো মোবাইলটো নহ'লেতো একো কামেই নহয় ক'বলৈ গ'লে সেইকাৰণে আপোনাৰ সেইকাৰণে যিমান পাৰে সোনকালে চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ বাকী ৰাইজৰ গাঁৱৰ মানুহকো কৈছোঁ যে সোনকালে আপোনালোকেও কিবা নিজৰ বিধায়কৰ লগত হ'লেও কথা পাতি ৰাস্তা পদূলি সোনকালে ঠিক হওক এয়াই সেইটোকে ক'ব লৈছোঁ আপোনাৰ নামটো কি আছিলে দেৱৰাজ বৰা আপোনাৰ কি মানে কি আপোনাৰ জিঅ' ছাৰ্ভিচ লগত কি আছিলে মই কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰ হয় মই আপোনাৰ এই ছাৰ্ভেটো কৰিবলৈ আহিছিলোঁ যোনটো মানে কি হয় আমি জইণ্ট ছাৰ্ভেত আহিছোঁ আমাৰ লগত আৰি আছে এইফালে নেটৱৰ্কৰ আছে তাৰপৰা বাকী এতিয়া এই ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা কাৰণে এতিয়া ছাৰ্ভেটো পচিবল নহ'ল মানে ইমান দেৰি খোজকাঢ়িয়ে আছোঁ আপোনাৰ যাবলৈ কাৰণে তো ক'ত ক'ত যাব তাৰাপুং নেকি তাৰাপুং কাৰ্বি আংলং তাৰপিছত এইফালে অলমষ্ট মানে 10খনমান গাঁও আছে যোনকেইখন আমাৰ নেটৱৰ্কৰ ছাৰ্ভে কাৰণে আহিছিলে এইটো ৰাস্তাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই ছাৰ
Kaike kacerok tok lapen kikrung dirajok bolong komaji Northern Range ingnam raikom sai khiat tumpen jang bipodi phai phoning we ihum tata mobile thengpi kang hua gari kene pona birta nilitoma ferang kepen birta nang pale ingnam raikom sai khiatum joy joy pen birta longsi ingna raji malom kang hongdam mega jok thengpi kang hua gari bangke neblong lo bonta kang hua tum men ke kat laba jok amuni daphan ke nep dunlong le dalo pusi raikom sai khiatum pen lam the chupak lang pon ke neblong tata mobile ke pang thega phai lakte AS02E 2887 henla laswa hut inut raikom sai khia bang phua bang kang hua tumpan kiplung dona hut kacengkoi akhir kang tangra kajok ari pong lapen akeng phua long amek do aglo laswa jok selang ponang kok loputan niltum apherang kepen beta nang pale bolong ko maji pen thorom sing rong phare port malong news ingdeng pharo sira troksir kepra troksi deng jahan kimi ke chojai mek deng jakar cho amai phu Samson tisola pen chun bang kang burahan set tumpen patir pipon si arnam langti bopong teron arong along paman pon alhiaman pen kachetong dun KRAA amai phu ajoy sing be pira singja rekha sing narpi EM barim hemphu mukrang amai phu lun setimung karbikur pho amai phu ken sing be jibon bela pen ong dungara tum chetong dun pinihan kimi kecho dengja kurusar mohon teron pensi ningkan esek aparman choklem cho damaphan arna mahir jume hang pipon aningkan bangason thak thaksi pining le thota moja phok ke parlo ke chengsi borjan moja aduntu langmeli moja lapen ke thom borpothar moja li purbo moja lapen duarba gori moja ar tum chetong dun pen alir alon pidun hanjalang so pen reception rong pi report malong news aprang ge rit lalo sidu thela tumke pudano pudan non let khol sokar bunda bang de hal kachi dom pudu hala tumta kitung seminar pinan la mar pipo se hal kachi dom pudu lo atuna than mange jod moro bot kare tamna hala bang so hu hal tumta mumira phan dan pipo si sikar son siku son sa dengya dumda doan su ke hakku ke la son pudang tame non akai bangal hai ga velu juk pani tum ma pen aprang kai ta velu nasi la solar si ningkan kepen batai si dingya rong ker man ke bijon phosi dak ni tu ke se so dingya bijon pho ken ba karbi kur pho farman si khiljumik hang ti si bijon pho en pe han ki mi cho people of bangke han ki mi cho bangke ho hen upsi ke en yok chu cheku tame han ki mi cho ko la han mi cho kali lada bang hala amaru arlu bangke Olo jon lok pi jon tum se akli ko la bangke muja ko an lo da ke parlo islam ding ja ke do su cheng do uni tum da par ding do son si an kang long pi ni mu do ding ja aso mo bani tum ban kada ding ya fan ke pu bangke la da ke rona di maya di nagang thinarang chin pulo asi sarsa tung thang lamu hakku ke ding ja ke biasor sila than sal so on bia kai hu hasu ke ka ding ja tum long isi nok kereng do sal su ini alun banang than lo je alun alam than je sukar bipen keng sang tu kan keng sang ta suapur ni banang than the tum arju gar ni lo ha soron chedang holo setame on be kai hubang ke patam pa mesi nok kering se lup lo soron kachedan si karbi hotpot ko pene sirilo angmeng sirilo anu karbi jalo si bang alun ta on poge serno parting si bang hotpot ke sidi pathikli sidi ke lup kolong sedin non puda karbi khai non le bang khai nang pere tame itum karbi khai tum ke nang tum lun lam long dar ju long po je mega problem tame lut kolong sang ti kelem la lam sing le lo ta se non la deng ya tu long a tu mu le lang dam tame ta lut kolong sang ti lut kolong so ding si la so on de le on po kai hu angmeng lu sri kang si karbi on po sirkan jami ponify troker ni borlang pher range ka parlopon balunala pu urong pi aing namalong thengpi kang hupu ing nam raikom sa khiatum angkrakmen birta longsi adiman palidamno western range borlang pher ranger probin rongpi bid officer petartiso central range forest officer babu rongpi lapen khager bosti bid officer atum japon linsi adiman palidam pet kang hu thengpi full hit truck ihum nebdam si ing nam raikom sa khiatum pen chepari deng ponong bonta inam kithip pe gajok awar sai cho nc kang hutum kat et lopusi raikom sai khiatum nang pachinitun non bangso full hir attract ihum atheng pilapen registration kawi attract borlang pher range atum chipari dengsi sai hemalong si bikok lopusi raikom sai khia hin penam pachinitun
Rustom Ronghang report Malang News.